Asam siam lapen Meghalaya siam ang bonga hoya puthak kaching bai je hem kim tanamat pangsamri. Socheng dhenta silim khuara doan MSC kachirong BPF han dolong ke hang erset prungse. Meghalaya lapen karib yang longa hoyalong kibi entry tax get ki prijialong KSA pening kang samsi kachipaklang pong. Aadhaar enrollment ka salam ji aphan Lakshmi Prasad Nath Pabang Huinut pentang ka pharoi si kehang. Aduya hoya putha kacharbo mate lamki kedula ke non het jong penalam kalilo habarara kisung alam chini deda phita non puan takare bangla Autonomous Council kachari lapen Assam sarkar atum monsama barmon pithek thelang kedam tanga chiklo aru ni phaikri siar ni pen Meghalaya lapen kare banglong ahoya long chomang atum kare banglong along le nangke chiraji kabor ialong habararat kachesong duna jok inut banghenya tumke areng hutame sonanglu labang soalam lake habarara kisung thektiga jok kare bangla Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hanga phanta Pinpur lo pajer damlo bonta thangna dalam ta ardi pipede rason si non puanta ingsam riverlo Assam Chief Minister lapen Meghalaya Chief Minister angbong kare banglong ahoya puthak ingsam jina monsam ke padoji aphan kachingwai padu pon pupen langhem phialong kachingwai je hem kim tanamat kachingwai jiarni palar voice rada phan pamang huprongan si do chodlo bangsolong KSA Hamran Regional Committee kongchen bang prosonto ing tipen japon linsi adimaklong along anpale dampen ahoya rat pen chingki chingwai padu ponlo kongchen bang prosonto ing tipen lam theke paklang pon lake give and take policia long jong si chedom dun det pulote karbi lo charlia song ben ke mantuni ta kroi thek thela pen anso se kache song amende pathe thuji puta ningje pon karbi ang long rat pen ke ing samria phianta Meghalaya hoya rat ke do chomang atum ke kaike ta nang do joy je si arni wang thengpia rong ke e pen chenglok karbi ang long ar lo thengpi nang kanghu garden ang ke sel lam pen chenglok asona sona sai nang klembom lo bonta bang solam karbi ang long Autonomous Council kachari atum chini deda phi anta thangnat alam avese ingsamri si dojoy bomlang tangte kare banglong ara datum komada pansi ning ka chithe jilang Assam la pen kare banglong Autonomous Council atum jong sila pusona hawara rada phan kelang pangkrebe polote kopia potsi kare banglong ka chipu nang chorla puta hawara rada tum pen lam the chipaklang pon rinti hamren berostam ing tinang kilo birta malong news lang hempi dak pachuak lamalong nang ka humri alam thela pulo arjiding kluipen Meghalaya mate Assam labang so border aputak dak suluk sodak atomon nang ke jap pinian ke chekloyon phli adi chekloyon phon nang ke pleng manlo labang so por hut dak aduya hoy ke doarat son suri akisung chechak nanglo lapen ke nilitum kar bilochar lia song sitame radak chekloyon yon thom nang hon klung pen ladak benang akisung alamo nilitum chinipon lo lasi labang so aduya hoy akisung Madela bang so duyo hoy lok suluk sodak atumon ke pa jabji aphan both Chief Minister of Meghalaya lapen Assam alal itu ladak kewa nang ka humri pen labang so a border abutak permanent solution kewa ni phan chingki po alam chak dolo lapen nilitum karbi arat dak aduyo hoy ke do aratum sami ning ke hepar pik dolo sisame hekpon long bang alapulo labang so apendela bang kim bajai hamamat apor arnia bang ke pusi padam bom so si hek dam long lo labang so apendel lang kim hampen apor ke padam angbong sitame nilum thek polong loje Meghalaya government pen abang ke illegal activities mate land encroachment abang ke ingtonte non hedjong lang ilitum lang kiroy apamalong haladak ko alone alir alon ke lang mi halag isi tourism place ka pinchong nai adi masonsi Meghalaya pen by force hadak theng pinang edet lo Ciri ingkoi sose adak theng pinang esi pini pensing na ingkai lo. Lason thak taksi itum lapu somento na sitame ningkan ko an pen lo ne itum kiduk kelak akar bia rat atum adak arlong kachot heng pen ahem arit kachoboche lason na dimsi haladak ot lang no atum hele kaman wan pen kiduk kelak arat apan ther si hadak pen lungjui lapsona alam ta menil tum longpon lo. Lasi labangso border a problem lake kachile malam kali lapuson si non Assam government made Karbi Anglong Autonomous Council pen sitami ke pangkre dundo kok polotang ke ladak ke non ke bang jiba arnia bang ke ladak isi hedung alam ki nang do koki mate ladak pen ili to makhaya phan akan hok jia to war si non wang bom lo Karbi lo charlia song pen itum ning duk chipilo je adui hoilong
la ana kisung sitame pinier ni ladak Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam lapen Law and Order Administrative tum pen sitame ladak arar phan security kipinai ko anma aning ke pathi ko aning ke pathi ning ko anma bang ke pleng dam de da song sini tum thekon long lo da sini tum Karbi lo char lia song pen bang ke chuning ri lo ja semet pet iltum methang Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon iltum team Karbi Anglong iltum chief ake hai tuliram rong hangsar alangli khai long ri phan chingkhon parpi ka bang la sin lak aduya hoy arat mate ni tum Karbi lo char lia song mate Karbi Anglong arat stami nangli phan ning the parpi je dak prabjin pen la dak chief minister bo chief minister kaching ki che than kewang jialong itum team Karbi Anglong pen sitami la dak RD do jot pen itum long ri cherai komia phan lam theri dum thi pen mate wai dak klar sa pen ningje dum thibji phasin tum ning thelo la pen abang Karbi lo char lia song pen ni tum kaning je kang tung bang la pulo la bang so pistok long jong si la bang so bot CM kaching ki che thana long jong si itum 1951 halabang so a demarcation halabang so border boundary pen ilitum along le chimun isi bak jong si ke kondun do kok polote ladak bang ke rat kache song mate KSI pen kache song amide bang inkhurji pusi labang so media hin pen ilitum pachini bong Lakhakre Troxy Soching Dhanta constituency alo Bura Pahar Silim Khwa Khantilang Sorong Kaiki ka Chilengba Madolong Mate slip cardboard ke damtang ni thomplia prang lang ke thepena jok heno daklo laso jok rada tumka chileng pen nang an sung nang lo lasi prabjin pen local embassy ka chirong pipia phan nang salam piwek nang ji pusi kisung ke phora da tum pen sodak pen ka chuning ripon pado athe Silim Khwa Khantilang Sorong along hello BJP amir ke papu chengke monstame non kopilo BJP sarkar tumati embassy ka chirong pipila bang Sorong arada phan kera pon ke pusera da tumpen ningji pon patu laso dolong jong sinon prabjin pen nang salam pipe pote MSC kachirong pipia phan bot ki PG ke aphia lamlo me ke pado ponjia phantame dimklong chak pon thekhe la election ahut ingkoi koya tangka nangkeron pen ke kroi kri puse ongdong arar tumpen ningji pon patu labangso Silim Khwarong ki ahoya dung pinna ga jograt tum sung pik anlu bontame MSC kachirong pipia phan ke kisung penang pajok thekji puke ningamatsi thia thaya vilu la sikare bangla Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hanga phan bangsorong arad phan inghon pen towar dolong mesen ni pibek thapusi ningduk pen kachuning ripon pato langkhang pen komol ka tharnang ke lo birta malong news kusumar kedam ki sunon da jo sala ali heng no dak ben kusumar kedam cicin sodu lasi kusumar anta school ta gidut kising sang soli lasi de cicin so de sumar benda de la ke dam tang ni alom hola usu ta langjang pa hoi pula salam ka na hok la hola la san pita de lo ke hala kalang di nang li ni so de tong ke thang te kam duk da to mati bong asi jo lang ke jang puchi the ka nong le ni tong ke comment twa ni ne la ta ke bang than no no lang than ik lo kalang ma pu ke sumariya si ti an ni ko an ni so pa ka chi theng ta me bang ta la son ni puchi ni ne lo ti la so dolong ka be join ni lo di long ka be join ne to war ka be join ne ko an ni tu mus ki sung so mar ke pa ju thai ka be ke pa do thai ka be to war ka be join ne bang so mar ki ju pu po ing lang roi pu no ma lang jing pu no bang ke ka nu ka chi ni ne ik der mati ke ki ju pu lo bang cha ne lo bang lo ke ni so phan ke lang ki jang tho so ni ta a be ke jang nung be an nung be chu pang ta an ning be chu pang thang a dun bo ra tap ke jang no mati ke ni tum ke kam ka chong da mati chong da tam iglu lo kam te kam mo ke mat si jo so mar han ta la so no anam mi pikli si lo la si jo gat li tum hi la pen ko ano ne sing bai si no ne to ta ripota ra chu ha iglo la si sa o ba ha ke the ke ding tum ha palle ik tha ma par ju ik long tha la so to war ka bia join ya li ka bia join ni puni di tum la an ni lang tum hana chit na chu ha na chu ning ri la si ka che bai do phan ta la so lam put thale palle ikra ni li tum han ekdam prabjin pe la so to wa na palle ik jia pha la so di long na pa mi ik jia pha na li tum hana no ni li tum han ko pilo nang galang ni tum han pilo do to wa dong do lo ma de long dong do lo ma ni tum te same ko ane ga si sa ni na chu ni nam pa lo ni tum te same ni chi ning tang no non ke ko asi chi pa ning ding na la ma ko an si jong hong pu jong hong ma jong hong lo ke non bang thang ta ve lo chai nong nang plai grong lo thang ta ve lo la si non ni tum han ke nang ho nang pon nang jin so nang pon la bang so to ba ni tum han ke me sen ben nang selam pinang po long si me sen ben nang selam le pu te kan ti lang so cham cham ma so ra phan thu ke to ba nang pi po nang pi pe pu lo te mai meeting sta me li tum long pa do ik long li lo mai meeting na pa dolong le mane BJP ban
ke na biji pia pan ke jok de la saput de lo ni tum ke a hok lang lo ke ni tum ke la long si ke musim ko ke din nyong sinang lang bang be jok de lo biji pi bang de lo ke ka che bai do ke buhut tar tang bak long pon hilang buka mang ta himan long le lo lo so cham cham buhut ipe long 20 taka ni tum man ke 20 taka 20 taka ana mang ka pila pe ana pi labut ke jok por lo tila 20 taka nang ron cry to na pe nang par ka beglo li tum ke sarkar akhi pu long le pu phan ka li long yi sarkar akhi pu lo te mo begle so na polo bote plek isi bak nang piji nane pudam pura me e ko pe arus ping nang piji lan be ni li tum a cham cham tum han ke thang ta belo lan belo sarkar akhi pu yi pete la suga don tinda chitang na kok ji ko la mi lo ni li tum hin pen muhila hin pen nang ji akan ning ji na tunung ri ji ke lan belo la so de long nang baselat pinang ko la ki di ni li tum phan o so mar ke dam ke bang ni li tum ki dang ke bang ka siksa ko an ni li tu o so malang jang hoi ha an ni ka chirung pa sini tum la ning kan kang thim si ta me ni tum ka chirung idon pharoi ni makane do tum ka chirung se la bang so to ba ni li tum ka chubuna idon pharoi ni pharo thom chirung pa ke din chubunai po nani GCP cha hang ipon ni tum pa ori po eke non da ke la putaw ni da daram lo bari kha pinang ma ti jo uni ek dal ni li tum sa ko dong jon dat po ma nani lu na preng to nani hondi to nani ki to phan dong ni li tum chu bor i po ma la hai dilong se long ka heng no to ni lim tum se mar po ma la lo ni li to na tu nu ri ke ni li tum si chubunai ik bom sini tum wan lo je la ta paklang lo hula so akar bhar ta paklang lo la pen hudak ta paklang lo alang li pulo chu chok pu pule thamas ta me pinian ta melang li hai et akurem akunon emisi du ta hasur em hulu em hul sialang li chakang lo je ni tum dak la so aya tini hala so hamren opening hota arwe jang set ni tum chi wan lo jo lang tha bai du chok pu la hai ki hula paklang lo chok pu ta non ma ga vedet lo mati ke non ga lang li em ta velo non ke emisi tu tolong bang ke emisi sta me akam ti claim o ta ili tum su sengen ta emisi bang ke kam claim ili tum su sengen ta ali vi nai lo nilita aho BJP amuni nilita BJP si ke claim bu BJP avokar ita mo pen la muhila tumani ta ningjang yeduk bolo sorsar na kok lo ili tum ta ili ta vut si nai la so vut ki nai pula talang li prap jin pen la so dolong det kalilu hol kar ri silim kwang kang kalang li kisung nanglang sonte me par ko yal ni hin pen ke nang li tum banta ni rusti hoy non bonai bom stame ni li tum lo ki pi ko ano ne ko an pen ne lu pi det lo stame alang li met na ke je to warang pi po si chak che lang chak che Pai ni 5 player ni West Karib Anglong Deputy Commissioner Arideng KSA Hamren Regional Committee Kongchun Bang Prosonto Intipen Chenglok Am Ialong Head Branch Atumpen Chelangsi Karib Anglong Lapen Meghalaya Hoyalong KB Entry Tax Gate Kipriji Along Mantu Nita Chekoidun Thekhe Pusi Pinpura Lo Pajirdam Apong Karib Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Tami Ahoyara Dapan Ing Samjina Monsam Nang Pinangji Pusi Pinpura Lo Pipajirdam Piglu Bonta Non Puanta Thangnat Alam Abisi Charwosai Sinang Dulu Asama CM Dr. Himonto Biswa Sharma Lapen Meghalaya CM Conrad K. Sangmang Bong Ahoy Alama Puthak Chingwai Chingsai Padu Jipusi Kachingwai Jia Hemtame Kimponlo Bonta Chiklo John Pleng Deda Pianta Thangnat Alam Ta Abisi Ing Samri Pen Rad Pan Pamang Huprong Pusi KSA Tumpen Ningjipong Lasolong Ahoy Rat Pen Ke Give and Take Policia Long Ke Mantuni Pen Ta Chikoi Dun Tek Thila Pen Chedon Dundi Pusi Lam Thechipak Lang Pon Rinti Entry Tax Jet Ki Prizia Long Outpost Ki Bitangadim Tame Ki Pripen Kacheterek Jia Phansi Kachisik Rintilo Tangte Karibiang Long Lapen Assam Sarkar Atum Lapuana Kong kabeloma mate kaphere pensi Meghalaya Sarkar Tafan Karibiang Long Along le pidun det poma puta habararat pen Karibiang Long Autonomous Council CEM lapen Asama CEM atofan tame karjupon pado Hamren Perostom Intinang Kilo Abirita Malam News Pinilitum Karbilo Charliasong Hamren Regional Committee Lapen Ahoy Long Nangkar Japi Tibilitum Socheng Amreng Border Development Committee Lapen Nilitum Ahoy Long Kedo Nilitum KSA AMI Head Branch Lapen Haladak Adui Hoya Rat Anok Bietum Pen Nitum Chelang si Pini DC Apan Nilitum Isia Memorandum Pilo Memorandum Kipia Te Bangkela Lok Adogo Weta Chinilo Je dak lang long chorolong entry tax gate nang ki bipen halabang so entry tax gate ki priar ni pen piniar nian tami adui hoi long bangke suluk so daga tomon abangke ingsam selang so sinitum theklong lo labang so suluk so daga hut ladak suluk so daga pang sam dunji mate ke lang kachari dunji aphan iltum security mate temporary patrolling post itum lang long chorolong nang bilo haladak lang long chorol labang so temporary outpost nang ki bipen hadak police atum pen mate CRPF atum pen akirap pen si
ki ongdung haladak akisung ke boy jitu Meghalaya pen odlang no tum Karbi Anglong na teng khangye long ba ke khang dun dolo a hoklo tema pache tang dun ke un esita me major bang ke pupen nang kang bakan ke ladak pen si alang li tum pen na archak pidun lo sita me non alom ke thekam long bang la pulo Meghalaya pen JSM pen chenglok kaprek social organization tum labang so Assam arlo mate ituma boundary long ituma Assam government pen mate Assam police tum ladak temporary patrolling post ke do mate outpost ke do along alang tuma ka siksak do po yo nesi labang so po chiu thai nei pu pressure ki pi yo nesi non ituma administrative law and order ba atuma bangke ladak non temporary outpost lang long chor long ke do pot bangke katere ki po birta sini tum long lo nasi labang so po ning kang samse nil tum theklong si nil tum ning kang samse chipak lang si pini disia long ni tum pinpura lo nang nang ki pi bangke jasemet pet ke lalo labang so temporary outpost bang tere gresi il tum arada tum kisung ke chini pa me pensi ladak labang so lang long chorolong temporary outpost alar ke dak prabjin pen patrolling post nang bisi ladak raikom tum de police tum si tamen nang pabat nang ibusin tum chuning ripon lo na pena bangke isi therak me melam bangala pulo Meghalaya pen aje hak organization tum mate aje hak tum ituma Assam government fan administrative law and order fan pressure nang ki pisi ladak ka chetere ki pu bangela ke mang hume melo athela ke il tum menadim mena longri mena rada kisung ke jok nei pansi Assam police tum si tame mate Assam government tum si tame ladak temporary outpost ki bilo pulutang nil tum rada tum non tame ke jok wan kalilang jok padap si okjung hurason si nil tum dolang jok padap si odlang no tum ituma Karbi kiduga rada tum phana ke therna ke ham jason si ni tum che chak nang lang pulutang te lapusona kisung nil tum ka che chak nang ajok si nitum han bangke nang lang plot si alam Meghalaya tum alam Meghalaya organization tum alam karju mesi kateregi pu bangal ke ase pen bangke nitum che kroy dun thek la pen ladak la bangso akeng kam jong si Meghalaya tum alam karju pen ladak bijong las bangso temporary outpost si katerek lo plot ta ke ase pen bangke ladak thedunga ka chisong nitum deng si Meghalaya government against la pen Kedam tangar ni pen West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Purwa pen Pherangkia thengno lam theke paklang pon lake Aadhaar enrollment ka selam le langa tum jong si dolang polotang ta ke joy pen DC office la pen blog along dam pen selam pon long igji posi berta pache tak pon lu bonta West Karbi Anglong Deputy Commissioner kaning jalam ar dile pen aman PPC aning hang link pen rada phan chong thoisi inura long pen tangka pharoi si ke hang pon palam ki klang pon lason si inud Lakshmi Prasad Nath Pawabang pu Deputy Commissioner asai hemalong Aadhaar enrollment ka selam amen pen inura long pen tangka ke hang tap mate rong rada phan ka chenek pula poson se rada tum pen than pa chini pon labang som ni tangka ke hang chotkali Karbi atuma phan pulote afisi ka selam PP ame thanga jara phan pulote serial number kalide ta selam pide titi putara da tum pen akoi pipon halapu sang ki pialong tame Aadhaar enrollment card ka bia jo sang kelong le tum dop piglo student tum pen chenglok doana tum stame Aadhaar card ke nang ji pupen arni arwe ka chingtang nang de da phi ni thoma pian ta Aadhaar enrollment ka selam dun long le la pusona kisung tame rada tum ka chetong nang do ulu la silabang so Aadhaar enrollment ka selam pia sayalong ke tang dap ja phan bang hini bang thom amni donang ji pose rada tum pen ka chuning ripon padu hamren pe rostom ingtinang ke lo birita Malong News non bang ke thom dala ini kan nak kan ini tu lah hai me kali non ladak ke bang non ne bahini ini kan faroi sisi na tu bahini parohini lah ini bela amana bahini tu bana bunai kona thang ke faroi sisi kota di no parohi sisi an dak lo koda no এইটোতো আমাক লাগিব এইটোতো ধৰক কি আমি খালি আগত আধাৰ কাৰ্ড ফিংগাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে হৈ আছে হয় না নহয় আৰু বাকীখিনি যে এনে বহি আছে বেচাৰাবিলাকে চাউল খাব পোৱা নাই কিমান কি আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে NRC দিয়াৰ কাৰণে বায়োডাটা কাটিব লাগে নহ'লে কি হ'ব বুলি কৈ আছে আপুনি কি হয় ইয়াতে হা আপুনি কি হয় মই মানে আধাৰ কাৰ্ডে বনাব আহিছোঁ মানে 50 টকা 100 টকা লৈ আছে নাই 50 টকাকৈ লোৱা হয় এইটো হেৰি এই যিবিলাক ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম হয় ভেৰিফিকেশ্যনৰ হয় যে মানে ভেৰিফাই কৰে যে ফোন নাম্বাৰ নাই সেইটো কাৰণে নকৰে নাই এনেকুৱা নহয় এইটো মানে কি হ'ল এই যিটো আমাৰ এই কাগজ পত্ৰ কিবা কিবি যে এইখিনি যে হয় সেইটো কাৰণে আপডেট কৰিবৰ কাৰণে 50 টকাকৈ ঠিক কৰিছে এইটো 100 টকা লৈ আছে নাই এনেকুৱা নহয় এনে কয় তেনেকৈ কোনোবাই এইটো তেনেকৈ লোৱা নাই
কোনোবাই এতিয়া ধৰ মোৰ লগৰ এতিয়া কোনোবা আহিছে কাৰণ হামচুন হৈছে কিমান দিয়ে হা কিমান লয় কোনটো ফৰ্ম এটা দিব ফৰ্মটো নাই ইয়াত ফৰ্মটো নাই অনলাইন কৰে তেতিয়াহ'লে 100 টকাটো কি নাই পইচা চাই ষ্টেণ্ড আপোনাৰ আপোনাক দিব পইচা কিমান কালি তেনেকৈ 4জনমান লোৱা হৈছে কালি হেৰিয়ত আহিছেতো লংকিহঁত আহিছেতো সিহঁতক The institutionalized Aadhaar enrollment centers will be set up. So one will be here in my district commissioner's office, and others will be in the respective block offices. So people will have to come there and get their Aadhaar enrollment. So I urge you to do a wide publicity so that our citizens and our fellow brothers and sisters come forward and do their enrollment for Aadhaar. Will there be any price or they have to pay something? Nothing of that sort, nothing of that sort. They don't have to pay anything. But they have to bring their documentations regarding their status, then their residency status, they have to bring. Either that is, it has to be EPIC card or their PAN number or their other any documentations, driving license, all these documents they have to bring with them. I mean, that from BMAYJ hem kelong duna tophan inut pen tangka surikep kirung polam keklang Karibi Anglong Dwaramla constituency ke parlo ke ong tung arada tum awas plus mate PMAYJ hem kelong duna tum aphan edon hem mate inuralong pen tangka surikep BJP workers atum kirung pon pusi Dwaramla Congress Committee President Digonto Krohin pen pharangkia thengno lam thenang paklang tu laben thu Karibi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pen se bangsolam ke kapin khatpon la so jok pen se penangana hem ke kikim patang te de titilu puta ningji pon la se bangsolam ko ana hok hemake ritarlip nangji pusi Karibi Anglong Autonomous Council kachiri pon atophan Dwaramla Congress Committee ami po Digonto Krohin pen kachuning ripon patu wathat lang soben khorsing teranang ke palya birta Malong News Dwaramla Kanglong PMAY hem non dilem pom PMAY hem ba BJP workers tumbang la beneficiary tum along inut pen suri capsule tum gerung bang lasong lo council kasi parung toy sa sipula tu mamina apen CEM sarsi parung toy sini kasi lasong lam ko na hokma kasi ni laso alam kang wai je phan ke ni tu council phan tame apen DCO phan tame hil tum chuning ri dolo bunkale mane non tum se kot mena mat laso bostu bang inquiry pa doi ban chuning ri lo athe a hema bang non tangte lo atum council ben parung toy lo masi sonse ning jil helang tumbang ke council pasi parung toy pasi ala abini fisari tu bang kan nona bang ke ni tum council fan kan request la hello ala ni tum dong se kot pena mat la so bostu bang inquiry je pan ning lo momentu ning kan hem kelong si tangte lon tela bang sonon nang tu bang la non lom kal julong la news on da julong la he momentu mana non latest ke bang bon non latest PMAY hem domati non latest along la tum fase klem kan tela suri kep kirung pupon mange non tong kirung ma mate comentu pen aprang pen bang sini tunde he ta non malom la tum beneficiary tum amenna se than lo lam jeda khawar long si kirung lo la ke o duram la silong amar a hem mana no tang te et lo lam kasi juning ri le council tu manta mane la so a bostu bang inquiry tap pranje pan kirung pona bang pu la pusan nali pingkur pon thai ma ko ma ta ba amen bang non makini li long ni lang he nang tum long si amen nang ji vek puro tela ni tum ri tarlip pen na pithagi Ingdeng ke thom West Karibi Anglong Labor Union Foundation de arani ke talon pon Nizang Karibi Anglong dongkamuka marong supialong ke do langhan pathu aklamalong West Karibi Anglong Labor Union ningkan ke thom amhang ke thegarni ke chokpura pai ni phai ke thomarni talon pon jamega teng penada por phai sirke bra jitima por malom pen Labor Union alama ing thurpon bangso ke talon pon along aluhia man pen West Karibi Anglong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa Women Justice Forum ame phi Violet Bepila pen aria sangho tumstame chetong dun renti pirthelong labor tumle awe tangte rengun e athe ke plan ke phia hem
pen postame lebar atum le avi pulotang te komada tum sisai claim dampo lasi lebar atum aja kongkadu kavia tum stame cicini pam menangji pusi west kari bianglong lebar union ame phu manap kran sa pen lam the chepaklang pong sat gaon pen digonto terang nang kilo birta Malong News Karbinglong Labor Union Pen ini ni tu Batir Piborno Central Committee lasi ni tu 2020 pen non anke dengke thamlo lasi ni tu Labor Union Dukowe Committee tu pen pucerap ceto si ni tu pini dengke tham dengpon lo lasi ni tu kebang jilang eprang sitame ni tu lang tose kate than ponji la pen ni tu ke claim ke dam ponji phamang ni tu makenang so lasi labang su ateng ni tu matha ponsi non ke bang jilang eprang sitame redum kadu kabe arat atum phan sitame ni tum labor union pen kapatir ti ponji phan sini tum ke dam tang sitame ni tum chingwai pon bomlo lasi litum non ke bang ji sitame penan asai ke deng ponji phan sini tum katisi kondolo nan tum pini labang su pini talon pondet pen apit nali tum ako ke bang jilang ni ko pini la son do thulang man litum ke deng pon je bang ke dak litum important lo je litum west karbinglong la pen litum la karbinglong along sitame litum ke claim ke dam ka chongda tum duk pik hayam la sila hai abang phu bang pi tum han sini litum ke rai kom je phansi la bang so labor union bang ke tum seng lo la pen litum ke bang ji sitame lang so se si deng pon po posi litum labor tum bang ke bahira kacong dada mate ang tan kacong dada ma bang phu bang pi tum han sitame litum ke bang ji prang bang ke deng pon po je dak pen jong si litum chong dat dam po sitame lang litum labor union committee tum han ching wai ching sai ni la pen ke bahira pen le wang po sitame mate ang tan pen le dak kar bing long long na chong dat ke claim phan bang po sitame ni tum la labor tum phan bang an kar ju kaching wai bang do nei mate la bang so permission bang ke do nei po sini tum ke dam tang sitame ching wai pon bom lo lasi nelitum border mate gate along make nelitum aru bang ke seng ji lasi hala so border along bang si hala alang litum dakar benglong along nang loji pusitame ke bang ji apor bang ke hala alang litum phan arju si hala tum si branch along angko branch along pensi ladak district long angko district long pensi dak central committee angko lanang deng sini tum alang litum aphan pini nali tum pupipia saya mo deng pon pini nali tum foundation de pini nili tum ke deng pon bang ke awareness mane ili tum la puwes kar benglong disi phan ili tum che tong lam lo lasi lasu disi phan che tong lam pen aadhar card bang ke awareness mane isi rad phan la aadhar card ka turi le lang tum sitame do lang lasi kapapuri ji phan bang ke nali tum la bang so sai deng pon ko sini tum ham pachini lo lasi lasu tenang na tang tenang tum pini la aadhar card ka bunai pon toy la bang ya ke joy pen ma nili tum pen bang ke thang na ta hang nun de sitame ala disi pen sina ta pot ala da ke claim tum phan bang ala tum kuson tong ching wai dun ne sitame nili tum pen bang ke thang na ta hang nun de ne tum ala bang su aadhar card bang ke monit hang nei masini tum bang ke adhok tum phan pachini lang lo asi ka che tong khai bang kon lo ne la bang ke ala ke claim tum long se a dai to Dongka muka malong kedo Jagriti Honda showroom pen Dio 125cc scooty kalon spong. Pai ni phai ke thomarni nejangkari benglong dongka muka marong sopialong kedo Jagriti Honda showroom along Hemari Krohin pen Dio 125cc scooty kalon spong. Bangsolong Alhisar Poman pen Rongkhang Lemsa chairman Mong Be dongka muka ward commissioner Jitu Terang la penari asang ho tumstame chetong don rinti. Lason se Honda showroom along jongsi tangka ki pipen scooty ponji polotangte surihini discount doji la pen helmet hinia ke joy pen long ponji. Komatnia tum jongsi abana scooty pen kelarji positame awarasai long ponji pusi ahem phua hin pen than pachini pon. Labangso Jagriti Honda showroom bothat langso la pen dongka mukam la long nia dimalong ingpu pondo. Lasilabangso showroom along Honda gari 200cc pen aberan ke long pon erji pusi nang than pachini don. Sat gaon pen digonto terang nang kilo abirta Malong News. Lasi pini pen ke labang soal gari ditum Jagriti Honda showroom dongka mukam along na bumbilog pen sebenarnya long pon lapen laso logot ditum cash discount ka 2000 per gari labang soal long ditum cash discount ka kupon di pen ke cenglo
lapen helmet cleaning ke joy long kondisi lapen gift kami tum long tagor gitu kayus nang ya hormon si sangsonya gift itu ten kondisi lapen lason lo akini pen aban kelar abar saita dak long kondisi lapen finance available abjata finance ta dak ko tata capital chola Siriram Samsung kapek finance to IDFC HDB finance available to lapen labang so gari panjang si kenang ki aning hang kote angi laga donarap anam jum hek pelin jum rat amasi loan ta lesson kan finance pelin jum kon lapen bang ya atur bang kan ni atur bang ke labang ke ban mator kisuret tabe niltum office ka nang kung don atur bang kada customer tu chihi ko agari alu ko teng kita atur bang ke jum hek ka si kam long lo lapen down payment ka kirim por apol nalila secretary showroom Honda City teng ke boithelang so sikuli boithelang so pen puthot dilikan niltum itu namang hon lapen rata support kana do sedang ada sebenarnya penelitian atau report dia kunci yang orang itu sontar kabar aran sudah di support itu website itu menunjukkan tanggal cerap nak itu turun dalam arna makin sini kena jawab nilai non kita tangan dia di konsen asal sih teknik long la pena nilai skut pucat kali ledak nang di kapre model longgi byte la Honda company kopi mah kadang so byte nanti long konji SP 125cc longji lapen sign 100cc 125cc lapen Livo lapen apa betulang nang unicorn lahai kan long itu lapen Hornet lapen CB 200 model go la Honda model lapen attack bangke ini lah lasi ancol lo nali kapre kadi lang bangke kang ponji bangke nihang si tame bibitala along kapre ke ponji fan nili si atinang do ini dong ke nona teng pulo kante ladak long ini pen pangbar dam lo putang re nili long don kebak ahem tu notun pen nili long kan awar sai long kon long don keb apurial tu bangke sab subet tame ladak penala tun pang so kaduk kan jok si alang tun bang so nong lam bainong kalong kon bong lo pen alang leking person si mane family bangke suli kon bong lason taxi kapre jong si tun lason ciwan bong putang ke itu methang di melong itulah ultimate tum pusaka exam itu dokumen job long le tun private company long joblem tun putang ke lagai methang tun ke jopang reng kusi di pen jongda dongka mukam materi tu ngaku nijan terbiang long hawal kan kami isi kopai kini abha kini kasan si ditung sinangi gasinet pep jagriti Honda showroom ada dongka mukam hawal long sini video ku scooty ladak nang ke launch asila bang supini launch dat pen bangke litung ladak so Honda showroom melong dak dongka muka melong litung nampon long po si kadu gawe ladak hawar aratum hans dame isi dipta ke mele kusini hin pe pudam non dat kali ni ladak so kanku ke cheng hoten tame ladak ni tegolong no mate laso offer to asi non tame lang litum offer studi bom lang kusi ni hin tame Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.